wote walitembea kwake. Tunasikia habari moja ya mtu mmoja aliyefanya makuu sana. Waliokuwa kifungoni walitoka, waliokuwa na njaa wote walishiba. Tunasikia habari moja ya mtu mmoja mwenye upendo wa kweli, upendo agape. Ni Yesu wa Nazareti, twawaletea habari zake, atatatua shida zako. Umwite Yesu wakati wowote atajibu. Ni Yesu wa Nazareti, twawaletea habari zake, atatatua shida zako. Umwite Yesu wakati wowote atajibu. Tunasikia habari moja ya mtu mmoja anayejibu maombi na sala zetu. Hata kama una shida yoyote, mwambie Yesu ni mwema, naye anasikia. Tunasikia habari moja ya mtu mmoja anayejibu maombi na sala zetu. Usiogope kumwita wakati wote, yeye yu tayari kusikia umwitapo. Tunasikia habari moja ya mtu mmoja, sikio lake si zito, anasikia. Ni Yesu wa Nazareti, twawaletea habari zake, atatatua shida zako. Umwite Yesu wakati wowote atajibu. Ni Yesu wa Nazareti, twawaletea habari zake, atatatua shida zako. Umwite Yesu wakati wowote atajibu. Ni Yesu wa Nazareti, twawaletea habari zake, atatatua shida zako. Umwite Yesu wakati wowote atajibu.